O le tātou tāpua I atu I le atua. O le alii, o loo malama ia, ma loo o la tanga. O ai ea se o te fefe ai. O le alii, o le malosi ia o loo ola. O te matau ea ia te ai. Se o tātou tāru. O e au maia le nei aso fou. E wha popo yaso o lo mātou wola. Lo mātou savalinga fo'i leali ie o lo wha au au pea. O le tapua inga o lo nuu. O mafu ai o lo mātou talaia whaitotoa o lo malu malu. Ina se o mātou vivii ma wha manuina lo suafa pa ia. O leo lenga e ala I lua nganga pa ia. Ina ia to ia ina ai de potopotonga nei. A mata I laua fio. Whai uina le vi inga o lo suafa. Yesu e o le mato li I malo mato whaola. Amene. Tato vi atu I le atua. Ile vi inga se lau valis fuma tolu. Se lau valis fuma tolu pesi.
o le whaitauina o le tusipaia. O le tusi whaitau o le nei aso. Mo ma le tusi le whainga ngā fau. Ko rose mata opu mua mua. O le a tātou whaitau whelafulafoa i mai le whai upu mua mua. Se i le whai upu e vanu. Ko rose mata opu mua mua. O le a tātou whaitau e pei o na masaniai mai whai upu mua mua. E watu lona whaitaunga i le whai upu e vanu. Whafonga maia, i awhionga pa ia o le tātou atua. O Paulo, o le apostolo a Iesu Keristo, i le finangalo o le atua, ma timo o teo o le uso lea. Ma te whaftai atu i le atua, o le tamā o lo tātou li o Iesu Keristo, ia mātalo sanga e le au noa mo o tou. Ona o le wha moe moe ua teu mo o tou le langi. O tau whaalongolongo i aia na mua i le upu o le mea moni ua i le tara le lei. Whapei ona hao au ina foi o tau e pawhara. Ro ma ua fisosoa ni pele ia, o le au auna wha maoni o ia Keristo mo i mātou. Whamanuia tene maire atua i lo tātou whaitau ma whaanongolongo, i ana fionga pa ia. Tu maupe ia te ia levi inga manana mamalu, nei e o i le whaavavau, whaavavau lava, amene. Tātou vi atu le atua leona vi inga ivas fumalwha. Ivas fumalwha pese.
tātou talasanga. Se o tātou talo i le atua. Le atua siri e se o le mātou ta mai whawavau. O le atua o le malama lama o ai whaasino mai le ala mātou te sawa wali ma muli atu ai i lau fio. O le atua o le tufunga ma le mata i sau. Na sila ma mau a o le i ina le lalolangi. Ma oi longa no na ato atoa e ala i le alii o Yesu Kiristo. O le fale mai lau whanau i lo maota tapuai. Ina se o mato vivi i ma moli mauina le whaalinga o lo mamalu. Wa e manuia whaiva o le vai aso o mawai. A o se e maria atu le mato whainga mananga umi o le neta usanga. O le nei ua sifuru mare lua na aso. A lo mato sa vali pea ma lo mato mauti noa. O laua fio lava o lo mato tai malanga. Whaaftai ia o mea fasili. O le tino mawhau ma le nganga. Maua i mātou le loto te tele. Whaahau au ina ai au tō whinga wa e lau tōhie ai i mātou. A o ta maa o inga o e whaasoa mai mo i mātou e ta tau mo le aso. Whaaftai tele le atua ua tari le lei ai o mātou mana onga. Whaaftai i le whaamaoni pea o le wolofa. Wa mafu ai o manuia le o e kalesia nei. I lau puipuinga, ma lau whaamalosi au mai ia i mātou o ta ngata le lotu. Whaafitai i lau tuspa ia. O le sulu o mātou vai, ma le malama lama o mātou wala. A o se tapasa na te whaatonu wina o mātou wola. Taura atu i laua fio. A o loa nganga pa ia o le malosi o malosi. Ua fawai fuai na mai a vea me fisosoani. I tu waso e tau teva ai o le mātou wola wha le whātua. A o le sili. O le taulanga na saunia e Yesu i lunga o le sātaulu. O lona toto ua mātou sawhanga ai i lau mālo e whamavau. Pea mātou talia o ia i le salamō. Ma whātua i lau lava suafa. I lau a fio le atua tamā le alo ma le ngā sā. Le vi inga o le whamanu o le pule au nei se yo i le whamavau. O mato watu i o luma ma le tau tinonga. Mato lava o ta ngata angasala. Wha mangalo i matou i o mato vainga ma wha le tonu. Ua le o ai le vi inga i lau fio. Matou whatu ese. Ona o le vai o le matou wola whatu atua. Ua mafu ai ona whaatumutumu lima o le matou au onanga. Ua matou leanga vaa ai i a vea maso o moni o lau fio. Whamangalo mai i matou. Ona o matou fau vale pea i lau fio. Ua mafu ai ona whaasine mea matou te loto i ai. Ai whaangalo lau fio. Malo matou wala o wina. Whaapare mai alo wa lofa. I mea uma o matou se ma anga sala ai.
o loo laua fia o le whaamaleolonga. E mā ngalo ai o i mātou o tangata ngasala. Ai ato e watu i mātou i le māwhatanga mawhanawhana malawa fio. I le ola e whaamawau. Ia e whaamanuia mai i le mātou tapo inga nei. Mātou mātua whaleanganga. Ma le nofua alo. Tina mata mā matutua. Wa'o mā rātou whaletua. Wa'o mā lua ia mualia ma le whaletua ma le nofua alo. Le pautu toa alo fe au ma launga luenga ti a kono ma rātou whaletua ma ti a kono ta mai ta. Le au whai pese. O le au ngasa sā matupuranga tala vau. Ma whtanga tina ma ta mai ta. Ma whtanga ta ma tau le rea. O whanau foi ma ta ngata lo lotu umalava. Ia e whawai mai mo i mātou le loto te tele. Mātou te whaimalanga ai ma le mauti noa. O loo soi fuhala wa fio e whawavau. O loo e tū i le foe i le mātou whōlanga nei. Ia e whamarolo i la o auna o lo mātou ta mā whale nganga. A loo whenga iai ma mai o le tino. Whapea e o loo whata o tōlia i maotanga se nase. Mātou tonu a inga. Manuia le vai aso, maona lava singa. Ia tau tai le wafio, e a e manuia ai o mātou whaiva. Pea o mātou whaalongo longo i au wafio ngapa ia. Whetalai mai le wafio le atua i o mātou loto. O mātou tatalo ia. Ua ofo whaatasi atu le atua ma tatalo lilo o i loto lau whanau. Whaia pe iai no lava whina ngalo. Ai awale whaia o mātou loto. O mātou tataro ia. E ala atu le suafo Jesu Keriso o lena hawa o mai ia i mātou le tataro. Lo mātou ta mai o le lang. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo whina ngalo. E pei o na whaia lina. E fo i mai a te ima. I le aso nei o mātou mea ai. Tau mare aso. Ta mātou. E pei o mātou foi, o mātou wha mangau na atu. E uanga lenga mai a te imātou. Awa foi e te ina e tau whaasoso. A e la via i mātou a ilea. Awa e ou le mālo ma le mani. A toa malevi inga e whaavaulau. Amen. Tato vi atu i le atua i lona vi inga se lau tau sumaleiva. Se lau tau sumaleiva le pesi.
tele lava loa lofa mai i lau whanau. O whaalia fo i lene yaso, i fua mātou ngā luenga, o maua le lava yaso. O mātou toi fo i atu a vea ma o mātou taulanga. O wāre whare leo, mea whaito tonu lo e kare sia. Ie e whapa ia, ma whamanuia mai. Lo lava swafa Yesu e. Amen. O le la unga le suafa ma malu o le atunga tama le alo ma le ngangsa. Amene. Le a maua le matua le tusi. Sa faita uina ma le whenge ngā fau. Kolose mata upu mua mua. Fia whao ngā ina le whai poe whao, ma le whai poe lima, ma le whai poe ono. A wā ua whaalongolongo i mā ua i lo o tau whātua i a Iesu ke riso, ma lo o tau a lofa i le opa ia o malawa. Ona o le whaamoe ua teu mo o tau i le langu. Ua o tau whaalongolongo i ai, ai mase i le upu o le mea moni ua i le tala le lei. O lo o iai iati o tau. E pei ona iai i le lalolangi umalawa. O loo fua mai ai foi le fua. Wha pei ona whaia iati e o tau foi. Talu na o tau wha alongo longo iai. Mai lore le iai, ma le wha maoni, le alofa tu noa o le atua. Pei e whaisina umi o le matua. Ai whai ona whaapupu i le manatu au tū. O le manatu wao, o le vaiaso nei, ma le vaiaso le la asau nei. E tau lu watu i le aso lusu ma lima, o le masina nei, whai mai. O le whai taunga ma le tusi o kolose. A o le manatu au tū la le nei aso. Fai mai le tusi whetau aso. Mausa li. Ma fua tere mai. Toa tele ta ngata o nei aso. Ua sa ili solo i nisi o tapo inga ma whaatua tuanga. Ai maise le matango fie o le poto. Wha le lalolangi nei. Mose whaamolia ina o mana onga whaaleanganga. Whaapea tonu ni whesiri o loa whea ngai makolose. O se a ai whaalei longa i a sia e titi, leo tā ua nena po o teki. O loo tusi ai Paulo i kerisiano oikolose. A o whare pui pui o ia i Roma. O se au lotu whaalea tā ua lea, sa whawai ina e pawhara. Sa le ia sia fo i e Paulo, i ana malanga wha misionari. Lea la ua tusia iai le apostolo. O le tusia to o Paulo i a Kolose, ona ua ia mauti noa, ua oso wha ia le wha vai o le wha atua tuanga wha kerisiano i Kolose.
ua maua e paulo tala, le la whailo inga ma epa whara, o le whaiwhe au i le au lotu i kolose. Sa alu watu e asi paulo i le whale pui pui. Ma tā ua ai, ua lama tia le au kerisiano i kolose. Ua lama tia i foi ma le tara le lei. O nei tangata, e le tali tonu, o Yesu o le to tonu nga le mu lea, o le wha tua tuanga, wha kerisiano. E le tali aina fo e nei tangata, ua nā o Yesu le alo o le atua, nā te whaia le whao tangatua le tali tangata le to inga mo le mau. Ilo lato manatu. O Yesu, ua nā o se tasi tangata pa ia, ua au maia le whaoratanga. O le tusia to polo i a kolose, e wha sao le mea lea. E winga i le wha sino manga o Yesu. Whai mai le apostolo. O Yesu, e le o ia, o se atua mai atua tele. Ai wana o ia lava e to tasi. O le atua va aia. O le ulu matua o mea uma le foafuanga. O ia o le ulu, o le ao, o le tino atoa o le kalesia. O le pongai ma le autu o le ola. O le atoanga foi o mea uma. I le mata upo e tolu, le tusi lava lea. O lo au manato o Paulo. O le ola tuai, ma le ola fou. O le avea ma kerisiano. O se o langa ua suia. A fai o le ao, o mea uma. Nono winga, a fai o keriso, o le ulu, o le ao, o mea uma. Nono winga, ua toe tū mai le oti, mo i tātou. Whapea foi o na aafia ai, le tangata atoa, i le ola fou, e ola ai. O Paulo, o ia o se tangata saupito sili o na saua, i tangata kerisiano. Pei tae sali iua lea saua e whai matangata au pito sili o na lofa. Ina ua wala a wina o ia e whai ma ave fe au. Ai Yesu inu ese. Sa whaalia i lona o langa ngā lue. Ngā lona tau tua i le kalesia. Lona lofa wha maoni i lona lii o Yesu Keriso. Ua suia lona tangata tuai i le tangata fou. Ina ua ia talia Keriso e whai ma o ngā tonu o lona ola. Mai lea la asanga fou o iei Paulo. Ua vea i lea lofa e whai ma ta iala i ate ia. Ua ia matua a vatu ai lona ola. Ma losi. Ma londa ngā whatia e tā lai ai le tala le lei o le alofa tū noa o Yesu Keriso. I so o se tangata. Ina mausali ma fua tele mai le ola whaatua o tangata. Nea la ua mafua ai o na whaafetai le apostolo i kerisiano o i kolosi. O i la tō ia o mau pēr e tō vai. Whaatua i le ari. Whai upu le wha. Whai mai. A wā ua whaalongo i mā ua
I lo o tau whaatua ia ke Riso Iesu. Ma lo o tau alofa i le aupa ia. E mawhai o na whaapean whai upura. Whaafatai tele Kolose. A wā ua whaalongo i mā ua ma Timoteo. I lo o tau whaatua ia ke Riso Iesu. Ma lo o tau alofa i le aupa ia. Lua mea tā ua le i. Whaatua ma le alofa. Lona lua o le whaafetai a apostolo i la whaatua i Efeso. Whai mai. Whaafetai Kolose. Ona o le whaamoe ua teu mo o tau i le langi. O ia whaafetai, ona ua mauti noa o le taunu unga lea o le au kerisiano o i Kolose. Opu e fia whaamamafa, whaamoe. Lona winga, o le whaatua, alofa, whaamoe, o le mata opu whaavae lea o loo whaamamafa i apostolo, i mata opu la sa tato whaitauina, e mo moli ai lana whaaftai, i le au whaatua o loo i Kolose. A whaina whaafetai paulo i le au whaatua i Kolose. Nona winga, e au foi o na ufa ape atu, i tato e kare sia, whaafetai tato e kare sia i Porirua. I roto wola whaatua, ua maafu ai o na le whaalongo ti ngā, i ro tato wala awina, i so se whaiva. O lewa i mea lua, o le whaatua, ma le alofa. O tasira i mea toi. Whaafetai i le alofa, o le atua. Whaafetai i le tau wanga le lei ma tau alofa i le atua. Ma lona finangalo, ona o le whaamoe, ia ma whai no tato sauwhanga atu, i lona mā loe whawawau. A wā o ma liu ma toi tū ke riso. Mo i tātou. Si o tātou tāna. Ua mā ea le ngā luenga sa e tu uina mai, e fola e lau auna. Ma le anganga mawalunga, i ngā lue lua nganga i loto ma ai o finangalo, tā oso ina ai, no mato whainga malanga i nei tausanga. No lawa swafa Yesu e lo mato li i ma mato whaola. Amen. Se lausu ma lima pese tātou te via i le atua.